Министр Благалантер дагагазым ибгъум Урысей Федерацием къэралым и лӏыхъужьхэм я махуэр щагъэлъапӏэ. Абы иджыри зэреджэр лӏыхъужьхэм я махуэщ. Лӏыхъужь жыхуаӏэм хиубыдэр Совет Союзымрэ Урысей Федерациемрэ я лӏыхъужь жоуэ дыщэвагъуэр зыхуагъэфэщахэращ. Цӏыху гъащӏэ нэхъ лъапӏэ щыӏэкъым. Зи гъащӏэ къэралым, лъэпкъым щхьэузыхь хуэзыщӏалӏитӏ, я цӏэ фщӏэн папщӏэщ мынэтыныр щӏызэдгъэпэщар. Зыр хэку зауэшхуэм щыгъуэ хэкӏуэдащ, зыр зауэ нэужьым и гъуэ нэмысу дунейм ихыжащ. ТӀуми Совет Союзым и лӏыхъужь цӏэр къыхуагъэфэщат, ар щхьэкӏэ нобэр къыздэсым къратыжакъым. Япэрей лӏыхъужьыр Шырытхэ ящыщщ, и цӏэр Хьэжсейтщ. Ар къыщыхъуари щытлӏэжари Нартан къуажэщ. Арати тедзэри къыдышпихьэблэ деблагъащ Шырытхэ адеж. Шырытхэ лъэпкӏэ нэхъыбэу здэсыр Нартанщ. Нартан Шырыту пщӏыхьэм щӏигъу дэсщ, лъэпкъыу, унагъуэу. Мыдкӏэ къапщтэмэ, Нартан техъуэкӏыжауэ Баксанёнки унагъуэплъыщӏым щӏигъуу, мащӏэу щӏигъуу ауэдэу дэсыр. Хьэжсейт мыгъуэм и сурэтым теухуауэ, сурэтым теухуауэ тӏэкӏу сфотепсэлъыхьыну сыхуейуэрат, хъуну щытмэ. Мы сурэтыр нанэ мыгъуэм газетым къытрадзауэ, япэм щыӏэтэӏым сурэт ауэдууи, нанэ мыгъуэм газетым къытрадзауэ къилъагъури, къыхигъэжри, игъэтӏылъауэ щылъти, сурэт зыщӏыж къуажэм къыдыхьурэ ящӏыжу къежьати, нанэ мыгъуэм иритри иригъэщӏыжауэ щыта мы сурэтыр, ара къыздикӏар. Япэм пэш щылъ яӏэхэт, зыри щӏэмыхьу, хьэщӏэ къакӏуэмщӏашу, пщӏэ нэмыс иӏэу пэшыр ауэдэу хуэпауэ щытти, мы сурэтыр абы пэшым фӏэлъу щытащ. Ауэдэу зрахьа сурэтщ, къыздикӏар аращ, ауэдэу газетым къытрадзауэ ялъагъури ирагъэщӏыжауэращ. Сурэтыр соплъри Хьэжсейт щӏалэ дыдэт, мыр щытрахар щӏалэ дыдэт, мыр щытрахар мис а ӏэрмэм щыдэкӏа къудейращ. Зауэ зэманыр аӏэмкӏэ. Хьэуэ. Лъэсщӏэщӏрэ блырэ фӏэкӏа мыхъуу, Хьэжсейт хьэзыру, батальоны комиссару гъэсауэ щитӏрэ бгъущӏрэ ебланэ полкым. Абы хэту щыта полкым 115 кавалерийский дивизиер. Ар и ӏэмыщӏэ илъу временну ягъэуври зауэм дэкӏауэ щыта. Ар абы дэкӏа иужькӏэ ӏейуэ ар командиру зэрылажьэ зэманым къриубыду, ягу ирихьу, хахыу, губзыгъуу лажьэу 42-й годым Ростовской область, Большая Мартиновкэм, абы зауэгуащӏэ щекӏуэкӏыу, лӏыгъэ яӏэу противникым я къарур нэхъ ину, нэхъыбэу, мыхьэр нэхъ мащӏэу, апхуэдэу и ӏэщэ-кӏыкӏ. Мы тэмэм дыдэу Мартиновкэмрэ нэгъуэщӏ село Крепьянкэ жиӏэрэ, мис а къуажэ цӏыкӏумрэ къраутӏыпщын хуейуэ, фашистхэм кърагъэутӏыпщын хуейуэ, унафэ щыӏэти, уӏэгъэ хъуа щхьа хыфӏимыдзу, ар къаубыдыхункӏэ, текӏуэныгъэр абыхьэм къэхьыхункӏэ лэжьащ. Зауэр щӏидзэри, мис а 115-й кавдивизия жыхуиӏэр. Мис ар мыбы формировать сэ щащӏащ мы Къэбэрдейм. Мис абы сэ зэщӏэжымкӏэ батальонный комиссару абы хыхьэри, мис ауэдэу зауэм дэкӏащ, сэ зэрысщӏыр аращ. Зауэм кӏуащ, итӏанэ Ростовской областымкӏэ яшэри, итӏанэ абы и хъыбар жаӏэжу, лӏыгъужь къэзэрахьар жаӏэжу, мис ауэдэу зэхэсхауэращ сэ. Абы уӏэгъэ щыхъуа, абы уӏэгъэ щыхъури госпиталым щӏэлъащ, хъужащ, хъужри, абы иужькӏи зэуащ, мис мы Северный Кавказым партизанский отрядым хэтащ, уполномоченный ВКПБ жери япэм щыӏаи, мис абы ауэдэу щыӏа лэжьащ.
интернет архивхэм хашсет вагъуэплъыжь орденыр къыщӏратауэ щыта дэфтэрыр къыщыдгъуэтыжащ. Абы къызэрыхэщыжымкӏэ Хьэжсет зи пашэ полкыр пробуждение жыхуиӏэ щӏыпӏэм деж нэмыцэм ебгъэрыкӏуэурэ лӏыгъэшхуэ зэрахьащ. Документым къызэрыхэщыжымкӏэ Шырытыр зи пашэ гупыр зыбжанэрэ къытрагъэзэжурэ бийм ебгъэрыкӏуащ. Хьэжсет уӏэгъэ зэрыхъуауэ и лӏыгъэкӏэ цӏыхур игъэгушхуэу, щапхъэ яхуэхъуу апхуэдэт. А махуэм Шырыт Хьэжсет зи тхьэмадэ полкым цӏыху блыщӏ хуэдизрэ танкитӏрэ ягъэкӏуэщӏащ. Зэзауэр нэхъ увыӏа иужь Хьэжсет псынщӏэу сымаджэщым нагъэсащ. Документым Шэрэпщ къытхуанэ Къэбэрдей-Балъкъэр дивизием и унафэщӏ скороход Антон и ӏэр щӏэлъщ. Ар къаубыдыхункӏэ текӏуэныгъэрэ бхьэм къэхьыхункӏэ лэжьащ. Абы иужькӏэ мобилизоват къащӏыж дэ дыдейми Начик освободить ящӏауэ абы лэжьапӏэ ягъэув назначить ящӏ Баксанский районым райком партым секретарь райком парту Баксанский районым ягъэув. А илъэс дыдэм абы ирихьэлӏэу сельским хозяйством, финансу по животноводству ягъэув. Абы иужькӏи Лискенский районым колхозхэр ӏейуэ зыхэкъутауэ, къуажэри, школри, садикри, псори зыхэкъутауэ, абы заместитель начальнику райком партым ягъэуври, абы къуажэм нэхъ зыкъиӏэтыжауэ, нэхъ стройкӏэхьэри тэмэм ящӏыжауэ, абы ӏейуэ гугъу ехьу лэжьыгъэшхуэ щригъэкӏуэкӏащ. Уэ сэ дыдэу сыкъилъагъуэ щытакъым. Мис зои зэрыжиӏауэ тӏэкӏу ткӏийуэ щыта, ауэ абы сэ куэдрэ сеупщӏащ зауэм теухуауэ, ауэ ипӏэпӏакъым зэи жиӏэну. Зауэм тепсэлъыхьыну ипӏэпӏакъым. Ауэ сэ сщӏэжыр щыт, еплъ щыт жиӏэу парадым Дом Советым нэскӏэ пщэдыкъукӏэ сихьу щытам арей. Абы а трибунэхьэм иту щытащ, почетный гость щытами. Быхьэм еплъ мыхьэщӏэ, мыӏэгъупщэ, мис ахьэр жиӏэу щыта. Мыбы дауэдиз хэкӏуэдами, дауэдиз мысми, мыщ щыгъупщэ хъунукъым щӏалэгъуалэм жиӏэу щыта. Мыщӏэ мыӏэгъупщэ жиӏэу щытащ. Ауэ езыр сыт хуэдэ лӏыхъужьыгъэ зэрихьамикӏ, дауэду щытами ифӏэфӏтэкъым жиӏэну. Шырыт Хьэжсетым бар куэдрэ къихыжу щыта къуажэм хуэмышэчу тхьэмахуэм зэдэу къэкӏуэжу щытащ. Езыр Кабардинская уэрамым де щыпсэу щытащ, щхьэфӏыцӏэ и бынар егъусэу. Зауэ нэужьым, конечно, зауэм япэ дыдэщӏэжым арауэ. Ауэдэу и гум быкӏэ щхьэтлъауэ, щӏэх-щэхыу къэкӏуэжу къыдэӏэпыкъуу, куэдыр ӏэфӏыкӏэ куэд къытхуишэу, и къуэшхэм ауэдэу тыгъэ здэхуищӏу ауэдэу къэкӏуэжурэ здигъэлъагъуэу щытащ. Мыкӏэ и гъунэгъуми, и ӏыхьлыми си адэр игъусэу куэдрэ сэ сощӏэж, щакӏуэ сыздашэу, щакӏуэ кӏуэу, бдзэжьеящэ кӏуэгъу, бдзэжьей къэпкӏэ къытхуашэу, ауэд бабыщ еуэми, ауэдэ ӏэщыщхуэ къаукӏакъым, ауэ ауэдэ бабыщу загъэпсэхуну. Езы цӏыху щабэу дэзэщӏэж щхьэжу щытмэ, зауэлӏхэм къыдэзэуа цӏыхухэм хуэпхъэшха щхьэ мыдрей дэ сабийхэм гумахуэу, гущабэу, цӏыху щабэу къытмэдэта дауэду. Дэ дыщыцӏыкӏуащ а зэманым точно, ауэ дыцӏыкӏуауэ щытми, дыкъемыкӏыу дыщыӏащ Тхьэ. Я дей ӏейуэ тфӏэфӏу дыщыӏэу щытащ. Ткӏийуэ щытащ. Жиӏар умыщӏэу идэнутэкъым. Цӏыху губзыгъу, цӏыху тэмэму, ӏыхьлыкӏэ цӏыху щабэу, цӏыху уфӏу, едэянэр игъэпэжу, куэд ӏейрэ Нартан къихыжт, ахьэр Начик дэсауэ аращ. Нартан къихыжт и адэм дей, и анэм дей, и къуэшым дей. Щӏалэ цӏыкӏухэр игъусэу, дахэ цӏыкӏуу къэкӏуэжт, подаркэ ӏэги къэхуихьт, едэянэр игъэгуфӏэт. Дэ дигъэгуфӏэхьэт. Цӏыху хъарзыну дунейм тетащ, цӏыхуфӏу тетащ, ауэ къалэныр щигъэзэщӏэнум дежым, езым жиӏэр пщӏэну, акъыл тэмэм бгъэдэлъу, цӏыху
пэжу, къэралыр фӀулъагъу, коммунисту, мис апхуэдэу дунейм тэта цӀыхущта. Сэ Хьэжсейт мыгъуэр сымаджэ дыдэ хъуауэ щыщыӀэт ятей. Арати узым Ӏей къыхигъэзэхт, уз Ӏейрати ди абы бгъэдэлъар а зэманым. Арати Тоня жиӀэт, сыпсэуну сыхуейкъым жиӀэт сэ афӀэкӀам. Кхъа мы унэханэр къызэт, къэмэшхуэ кӀэрылъ мыгъуэт, и ковёрым дефӀэдзауэ фӀэлъти. Мыр къызэт жиӀэт, сыхуейкъым сыпсэуну мыхуэдэ гъащӀэ сиӀэу. Жейри мис апхуэдэу Ӏейуэ гугъу ехьу дунейм ехыжауэ щытащ ар 24 апрель 69 год 24 апрелым дунейм ехыжауэ щытати. Мис ар щехыжам щыгъуэщ сэ Антон Скороходэм, генерал-майор къыщыкӀуауэ щыслъэгъуауэ щыта. Ар щыщӀалъхьэным щыгъуэ мис ар къэкӀуащ Нартан интернатым директору щылэжьа Гъукӏэжь Умар Медалович. Ар и нэкӏуауэ щытащ. Мис абыхэм и лэжьыгъэм и къекӏуэкӏыкӏам, зауэм зэрыхэтам и лэжьыгъэхьэм мис абы къытхутепсэлъыхьыжу митингышхуэ щекӏуэкӏауэ щытащ кхъэм. Мис ар щыщӏэлъхьэ зэманым. Сэ зэрыслъэгъуарэ зэращ. Скороходрик, Умар мыгъуэм абы иужькӏэ ӏэгерэ сыдэлажьэу. Ӏэджэрэ Хьэжсейт мыгъуэм и гугъу къысхуищӏыжащ. Мис моделъыгъэр хэлъащ щыӏэу. Сэ Хьэжсейт и цӏэ илъэситху ипэ зэхэсхауэ щытащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икӏыуэ Щэрепщ къытхуанэ дивизэр щыхэкӏуэда Мартиновкэ къуажэм шу гуп кӏуауэ щытат я адэжьхэм яфэеплъу. Сэри абы щыгъуэ журналисту зекӏуэм сыхэтат. Гулэжынхэ Беслъэнщ зекӏуэр къызэзыгъэпэщауэ щытар. Ар архивхэм щӏэсу, щӏалэгъуалэр гъэса хъун папщӏэ ӏуэху щхьэпэ куэд иригъэкӏуэкӏыу къызэригъэпэщу апхуэдэщ. Хьэжсейт и ӏуэхур а зекӏуэм щыгъуэ наӏуэ къэхъуат. Минитӏрэ пщыкӏутхыгъэм илъэс блыщӏ зауэр зриухэрэ теухуауэ шууэ начек дыдэкӏщ абыми Мартиновкэ, Ростовскэ областым ди щэрэ пщыкӏутхуанэ дивизиер лӏыгъужьагъ щызэрахьа щӏыпӏэм дыкӏуа. Гъуэгум дытету дыздэкӏуэм командир дивизию щыта Скороход Антон Филиппович и быным ибыныжа, телефоным сыдерихьа, интернетымкӏэ тлъэгъуам хуэдэу шууэ фыкӏуэ, шуудзэми фэеплъу. Дэ дымыращ жари зыкъыдагъэцӏыхуауэ дыпхуэзэну, утлъэгъуну дыхуейт щыжаӏэм. Ставропольский краем дыщихьэ Лысогорском джабэт къыщыувыӏэнущ, абдей фыкъыухьэж сэ абыми яжесӏа. Арати абдей къекӏуалӏэщ абыми Калымбэгуэрхьэри къызата Скороход генерал формэ щыгъуэ и биографие, и сурэтыр. Абы нэмыщӏкӏэ Щырыт Хьэжсейт и представление к награде жери лист. Мис напэр къызата. Мыра зауэ щекӏуэкӏа моментым Щырыт Хьэжсейт занщӏэу представить ищӏатэм, иужькӏэ ищӏыжат, а махуэм лъэгъуэгъужьа зрихьам. Ипхъ къикӏи, мис мы Калымбэ къызатщ абыми, герой Советского Союза жуиӏэм, къызэрыхуагъэфэща къэтщӏауэрэ. Мис мыдейм напэмитщ наградить, присвоить звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» жери. А махуэм мыр щӏратар командир полкам и къулыкъур игъэзащӏэуэ зыруӏэгъэм хуэдэу зауэр лӏыгъужьагъ къигъэлъэгъуар. А махуэм танк зыбжанэ, бронемашинэ жыпӏэми, миномет жыпӏэми, батальонитӏ щи, абы нэмыщӏкӏэ личный состав ису жей маршин зытхух куэд ӏей зытрагъута. Щитӏрэ бгъущӏрэ еблэнэ полкым Бахсан формировать щащӏам. Абы и командир полка исполнять обязанности ижу, лӏыгъужьагъэ зэрахьати, иужькӏэ Антон Филиппович, командир дивизием Скороходом, звание Герой Советского Союза представить ижжаура. Мы Хьэжсейт и ӏуэхур къызэрежьэрэ, мис мы наградной листыр къызэрытӏэрыхьэрэ, ӏедыдэу демытӏысэху жыхуиӏэм хуэдэу дрипагъэу а герой къратыжам ди гуапэу, дригушхуэу, дригуфӏэу, ауэдэ нэхъыжь дызриӏамкӏэ ди гур хэхъуэу жыхуиӏэм хуэдэу зыдмыгъэнщӏу дыщытщ. Ауэ ӏэджэми депсэлъащ, Венеции тщӏащ, Москву сыпсэлъат, и ӏуэхум теухуам хуэдэу наградной листыр диӏэщ, Герой Советского Союза къратын хуейуэ кърамытауэ дунейм ехыжащ, представить ящӏри. Арат ныщӏэцӏыр сыт жытӏэри дыпсэлъат, сэ лично сыпсэлъати.
къызжаӏаращ Герой Советского Союза къратынипэ Орден Красной Звезды къратащи, ар иӏэу щытымэ Герой Советского Союза къратыну жиӏащ. Ауэ архивми хэлъщ Орден Красной Звезды иӏэу Подольск си гугъэщ архивым здитыр. Ауэ Орден Красной Звезды къыщӏратар нэгъуэщӏпӏэ щызэуа, нэгъуэщӏ лӏыхъужьыгъэ щызрихьа местэращ. Мартыновкэ къыщекӏуэкӏа зауэм теухуауэ къратаӏымэ а Орден Красной Звездыр. Дыдэу ди гуапэт, дыдэу дыхуейт къратыжамэ, дэуэду щымытами, ауэдэ лӏыхъужьыгъэ щызрихьакӏэ, ауэду щыщыкӏэ къратыжыну дыдэу дыщӏохъуэпс. Хьэжсети къилэжьа къратыжын щхьэӏэщэ ныджысту иужь ихьэн хуейуэ Подольск центральный архивым зэпыщӏэн хуейщ, абы дэлэжьэн хуейщ. Абы нэмыщӏкӏэ мис мыуэдэ тыгъэ куэд орден медалхьэ къратын хуейуэ кърамытыжауэ къэнауэ щытщи, ар иратыжын щхьэ езыбы ибын е ибыным ибыныж абы къытехъукӏа щыӏэу щытын хуей. Мис нтӏанэ мис мыуэдэ документхэм ухуейщ жаӏэрэми, документыр къызыбогъэпэщрэми, Центральный архивым Москва и богъэхьэрэми, Подольск Центральный архивыми нтӏанэ къратыжура. Ауэ абы къытехъукӏа сыт щымыӏэу щытымэ нэхъ гугъу хъунущ зыгуэр къребгъэтыжыну. Ужагъуэ тӏэкӏу мэхъу къыхуагъэфэщар къызэрамытамкӏэ. Ну а зэманым зэрыжаӏэжымкӏэ гугъу щытащ, екӏуэдагъун документи ежьыпӏэ архивым къанэри мыстхъуауэ щӏэкӏынщ. Ауэ сэ сыщӏэгуфӏэ, сэ сыщӏэгушхуэр мис Анэжэт Нолитми си илъэситху ипэкӏэ къыкъуэкӏыжащи. Мис абыкӏэ сэ согушхуэ ауэдэ адэшхуэ зриӏамкӏэ. Кърамытыжу щытми дэри дощӏэ а герою зэрыщытар, мис тхылъми итщ, мис абы теухуау нэхъыжь, мис иджыпсту ди ӏыжхьэм теухуау, жаӏэм теухуау, ди бынхьэм я быныжхэм ар ящӏэн хуейщ, ар уже историещи. Турнирыр Нартан интернат школым щедгъэкӏуэкӏащ апрель мазэм 17 годым. Щедгъэкӏуэкӏащ Беслъэн Гулижиновыр хэту, учитель физкультурэкӏэ езыгъаджэ Жанна Хуранова хэту едгъэкӏуэкӏащ. Мис мыбдеж щыстэтхэнэ зыри нэкӏуащ. Абы теухуау къуажэм школищ зыпрагъэуащ мы турнирым теухуау. Япэ увыпӏэр интернатым щӏэс еджакӏуэхэм къахьащ. А турнирым теухуау кубок едгъэщӏащ и сурэтыр тету. А кубокыр интернатым щыӏэщ къэнауэ. Нобэ мыбы си гъущӏыгъур ихьэлӏар Жамбурыхье и цӏэ Зауэрбищ етӏуану теухуау дызытепсэлъыхьыну Жамбурэ щэуалщ. Советский Заполярье жыхуиӏэм снайперу щызэуащ, лӏыхъужь жагъышхуэ зрихьащ Карельский фронтым зы къэмнэм яцӏыхуу щыта. Щэуал мыгъуэр зауэм ипэ махуэм щыщӏэдзауэ зауэм пырыта, уӏэгъэ хъуауэ щыта. Уӏэгъэ хъуауэ госпиталым зэрыщӏэлъым хуэдэу езбыгу къыдэжыщ, ми снайперский подготовка жыхуиӏэр езбы пройти ищӏа, зигъэса, еджа. Абы нэмыщӏкӏэ уже снайпер винтовкэ къыӏэщӏалъхьэ жьэбми, мыст ящӏа нэужькӏэ, хуит ящӏа нэужькӏэ япэу ӏуихар пулемет зыри пэмылъэщу куэд къызытриукӏэти щэуалыр къраджэ жьэбмичӏи мы пулеметыр ӏухын хуейщ щиӏэщ, ами щэуал япэу иукӏар аращ. Мис иджысту укромки континента жери тхылъ тӏыгъщтэ, мы тхылъри зи илъэс тӏощӏкӏэ къэслъыхъуа. Мыр 10-й гвардейский мотострелковый дивизием Худаловым итхыжаура. Мис мыбы лӏыхъужьагъ зрихьари ищӏ шлет снайперов едгъэкӏуэкӏат щиӏа, лӏыхъужьагъ зезыхьэхьэ къедгъэблэгъат чейри, мыбы кърибжэ цӏыху зыхыбл кърибжэкӏри псом япэ иту Жамбурэ щэуал жиӏэр. Алиев жери унэцӏэ жеӏэ, аварец мыдхье жеӏэ,
مدعير قبردي باشقر مدمش سوبرجدي تشركيسك شغزاجا هاتي يخور توبسلح سلوتم تخوجاغ زيزحا تخوجغاش خو زيزحا جنبور الشوال جيري قاقواس عارنفهم خبزجاوة دتشيت أو جي أرماسات أو كوديجة تشيا نمتسم زغاخينة там затриучачия медежи миса аб пример вот приводить Морозов жили командир отделения задание газажанут тагахати шавал могыз трамучан ша игусугва гарати кошебми муар немсам кашала гумжуго могу приамучан ша жамбура шавалим затриучан ши зажамиш хакаатиму аби вжаja Морозови отделением قلقوا يقفوا هزاري غزازة سبقة قوجا صحري كمانجير بالقام جراء جلي إجام ودوب جنبور سواد اللي فزجة دغستينا ورا نمتسكوت إستري وجاس شياتي سواد غريجاتي حواجيا زمروزة في الدليني راقل تلخوزاغ زي زحار ززاقوتاقوة تاكسا خواورا الشيء أسبي جي أرماس ويزار كودوا انتانا ما بخبرقي وجام غازيتي تكلي أجي تغشي زرجا أمجا سنايبرу пшигузи збуиха за заман фош снайперски поединок ша аракагора немецмер демра запжаувушта а пшигузым шишу езжамбура шавал уахынча qragabлагай хаташя жамбура шавал лхужаг зрихар ягажа ландыркы кочуяжат мабым ода лхужаг зрихам жого письмо ихижа нджилипсо арати мош мода хабар кшигом жого حقبجا أمرخان مغا народный поэт арати адига ورد جيغاج لандر адига مورد زخواوش وشتاو خبرج زخوجوال وشتال لخوجاغ زي زحراتي جم حقبجا أمرخان مغا ورد جفيوسا فاشيستاش بزاجخار ورّتا حقرغشات جرّا زباش وفجرّا شواذر شدونا خوها زوابام وحما يا أشر دخوني غبسرتي وبصاح وجه خورا شواتر وزام يربلات ينرزات بشما يز جنبورا شوال زراوجي عريجي نمسم كود جاو يشت قالخوت كود وزتريوجة تاخو زغوبت арати قبردي башкарымжы قبردимжы ижао посылка куаха передовой отшавали командир отделения снайперти полком краджажа краджажа бим قبردимжы ижаца лападина возгорайт сам хажжао иратаха арати командир полками амстута заржи ижамжа передовоим кожин тинопов кожин джапов кожин фрамсагу жесу епсаджу кожин шиати хава теноба махоз насам збжане немецдуни метрахжин шиазами шавали отделение русия жажа арати здагом немец разведчик хар тилм قدحاوسا دي قزاج سبي مو شوال и отделение русу снайпер винтовка харя агу здагоса лагум тут жамча минометный батарея краджа саби псори рауча хавча псори страуча ашрия васия псори аучашия сашаха мжа командир полка казаджами командир полка гусчия уйқошия аучашия титикосабми плаш палатка сыткачта хасабми апича затхожауштрашия шавали орден хахасуа саси аджаз скорикутс хажачи жамбура шавал маим ибгум минраши бурап сасаплага яужамся одуха кватахва тут адраз шуплара дизхваза
Мабы подол центральный архивми письмо езгахаз зри къэкӏуэжым, Аллахьым щхьа зыгуэр фхуэщӏэныщтым, Щэуал и Амуд щӏыкӏэ Герой Советский Союз тыгъэр къыхуагъэфэщащ, кӏылъымпӏэр кӏуауэ щыта, кӏылъымпӏэ зыщӏыпӏэ къэкӏуэдащ, мыр зыгуэру къэгъуэтыжын щери, хуещери, мызтӏутӏэну сагъэсэныгъэм срилажьэти, мис ауэду щӏалэгъуалэм теухуа музеум хэта дэ дыщыуэзэм, мис ауэду дызрихьэлӏэщ абыми, щэ и плӏэ дызхуэзащ, къызэлъэӏуауэ щыта. Сэ сенэшхуэм нтӏэ сэ цӏыкӏужьэ къызжиӏэжауэ щытащ мыуэду. Щэуал мыгъуэр Герой Советский Союз ящӏыну, абы Беслъэни жиӏэу Мурманск къикӏри щӏалитӏ къэкӏуащ жиӏэ. Къуажэр зыхуашэсри щӏэ клуб хуэдэ сэ сщӏэрэ. Абым щыжраӏащ жиӏэ мыуэду лӏыхъужь щӏагъэ зрихьащ, Герой Советский Союз ящӏащ жери быду. Сэ си анэшхуэм къызжиӏэжауэ щыта ауэду. Абы къикӏщ, аби Мурманск къикӏщ, абыми къэкӏуагъэ. Газета «Север» жиӏэ яӏыгъыуэ. Мис мыуэду Герой Советского Союза яукӏын ипэкӏэ иратащ. Мис газети документи къыфхуэтхьащ, ауэ джыри мис мызорби куэд щӏауэ жиӏэт. А лъэпкъым жаӏэу зыхэтха мыуэду нэхъыжьхьэм жаӏэ зыхуашэси губгъуэм итми зыхуагъэзащ жери. Мис иджы куэд мыщӏэу илъэс хъуаӏымэ. Шыбзыгъуара ежьери сыхуэзэщ абы жиӏэ. Мис мыуэду къэкӏуауэ Дианэ хуэзауэ щытат. Хуэзэщ абыми и шыпхъуу къабж щытари. Щэуал мыгъуэм шыпхъу Янэ къилъхуа, Дианэ къилъхуауэ иӏэтэӏыми, и шыпхъуу къабжти, Жамбурэ Щэуал Янэм абыхьэм яхуэзэну игъэкӏуати, мис мы документхьэр къэтшащ, мыр зыфӏэкӏа нэужькӏэ, иджыри зыгуэрхэм дахуэзэнущи, документи псори лъэпкъым фэтыжынущ жиӏэ. Абы иужькӏэ орден Ленина, медаль Золотая звездамрэ къашэжынущи, къашэжыну фэтыжыну псори къыфэтыжыну сыт щаӏэщ абы жраӏати, арайм зэрыжиӏакӏэ игъэщӏэ псокӏэ Дианэ дунейм тетыхукӏэ, Щэуал щхьэӏэ мыуэду орден медалыр къашэну къэкӏуэнщи, хьэщӏагъ евмыхауэ, пщӏэ яхуэвмыщӏауэ фымыгъэкӏуэж жери. Зорби дэри илъэсипщ ипэкӏэ, мы ӏуэхугъуэр куэд щӏауэ етхуэкӏт, мы Жамбурэ Щэуал щаукӏа къэгъуэтыжми зыщӏэлъыр къэщӏэн уей щытӏэщ, аби дигу илътыкӏи илъэсипщ ипэкӏэ дызгурыӏуэщ, аби мисбий маршэнкӏэ нивэж уиӏэмкӏэ дыдэжщ абыми. Мурманск дыкӏуа. Куэд щӏауэ щӏэ дигум илът, итӏанэ дядэхэм яхузэфӏэмыкӏыурэ дунейм ехыжат. Арати Беслъэн гъусэ схуэхъури дытегушхуей дыкӏуа. Хъарзынэу дыкӏуа къэдгъуэта иджы. Ар ишытор жуиӏэм щӏалэм къытхуигъуэтщ щӏалэ къыдита дэ мыбыхьэм я ӏуэхур зыфӏэгъэкӏ жери. Арати ар ди гъусэу дыкӏуа абы мэзым и кум километрикӏэ дыхыхьа дэ, мэзыкущ дэ. Арати абы ищӏэт уже щыӏат абы къытхуигъуэта стыми. А щӏыпӏэм щыӏат, ауэ именно абдежым щӏэлъу ящӏэтэкъымэ. Ящӏэт. Итӏанэ мыр одиночный мысту щыта, захоронено одиночный жери щыӏэ ауэду щытти нэхъ гугъу дыщӏихьэр ара. Абыхьэм поисковый группэм перезахоронить ящӏыжа абы. Арати ар дэ тщӏэхэтэкъым. Дэ именно здэщыӏэм дыкӏуати, абы щыдгъуэтаем итӏанэ къэдгъуэтыжа стыми. Абы щӏэ цӏэ теттэкъым, ауэ один-два жыӏэурэ щӏэ щыт. Ауэдурэ абыкӏэ къэдгъуэтауэра. Зауэ зэманым похоронка жиӏэу къэкӏуара. Мыр архивым сэ къыщӏэсхауэра. Мыбы координат щаукӏауэ жыуиӏэр итщ, и благъэри итщ. Арат иджы дыздэкӏуам мис а Михаил Григорьевич Аришата жыуиӏэм дыхуэза нэужькӏэ, мы дэ ткӏэлъыми икӏи сэ ткӏэлъымпӏэ сӏыгъэми ксероксым щӏагъэкӏа зыӏэрыгъыхьа, дэри къэтлъыхъуэн щей. Областной военкоматами, а поисковый клубами дэмэ унэцӏэ зыхэтха мыдэныр щызыхэтмэ дырихьэлӏащ щари. Псоми ящӏу къыщӏэкӏа, ауэ щащӏэ щызрихьэлӏа ямыщӏу. Арати иджысу щыӏэ навигатор жыуэӏэ зыфощӏэ, цӏыкӏунитӏу дахэӏэу псори къегъэлъагъуэ. Михаил Григорьевич мис Щэуал и сурэтым уэдиз хъууэ мыр навигатор жери къыдита, абы нэмыщӏкӏэ фронтовой картэр илъу. Мыбы координатор тетти щӏэ, Западная лица жиӏэу Мурманск дэкӏщ абыми, Смэгумчӏэ
укуштыма Финляндия мукот, Ижимджа уком, Норвегия мукоти, Норвегия тланукомджа координация сдаш арарати абджаддугуа. Тыздэгуами защитников Советского Заполярья жери мемориальный комплекс жери ажауша. Мин бжигашами десятками, мин бжигача згуахасы жаушалш, може так ни там цехушиш шалшим дежи, умдецех тхуш шалшиу. Арати амахом танк миса исшиуи амода трагуву дрихатлаша бмичиша, мобахам абдипла соратхитетха. Арати Азербайджанджа бдиплануча дичшаби навигатором западный лицам тудгурлам жгор дичшаби загадгашижаби мазам дихатукот иратгуа. Тыздагуам координатор, мисм координатор абдри хала. Аб дадгуашха шаш аусату поисковик хамяжата. Арати абди тыздагуам абнамшча мисм карта саташа. Карта сатахти карта так вот там намече звездочка цуктет мрз ссату паражда доплери полковое кладбище же мо топкам хат маршина фой би маршак атганы километриш плажа дгуаган тихату аратя полковое кладбище же особенно жгорукат готсами за заманым зраучам зр каска hazır тралхамоду псори за заман зралхамоду мохте жау каскам осколком куцривдазер куцривдау шам куцривдау каскам цитоки жау дзри халаша километриш плажа дгоша би мисари затралхаша би драгожа драгожа на узже мбахамия фахажаван хва унаца згатха жмжа асаби арати а координаты уже руководит поисковый клуб Нихагвади Госам Южчаквари жетада мздута и командир взводом жиашия нвам командующер камсауз алха мжери жиатаба командующер асанучасил хашаби герой Советскому Союзу жмбору шавалю жетри гатхашия а квадрата зарта километр гашташаби но армамш амяша военной топографиям же улитка жери километр броя угашми нваqa суфча мисауда згорз тетинжу хорзгамна ягaqabzura яплаш арати абди qagwata мауа дэтикосаби полковой мстымжа полком яуча списоком хаху абди мисм бгарaqtхварага хажам теч жамбора шавал жери арати дагоду шамбора жери звонит Хисаби Михаил Григорьевич, директор Союза писателей, руководитель поискового клуба МТАНа. Зубарева Надежда, военкоматом охумча заниматься зажимки хри, который звонит Хисаби Бишамбора жери чижи документ, который там Шамбора жери дочь хажия, ауа. Мы бенджи заком жаухну, мукаджинуе сажис ара, мрамахум яуджаб, мы бдека хажуза хажа ма. Мздута жиауshta раби заком аджразгатха 314 высотам де шавал шал хашаби нвара бтечи ашаби де 314 высотам тша дембаханга грагахам квадратра дсташар аб значит и хашхар действительно без списоком хахваша 314 высота жуям дежим абдежасумис анваритету ацтетхау артетхау атготым героид хуригатжнуша ашами областной военкоматами а поисковый клуб мижаши джиризапос гору газаво qagwatnwesha местар бесенра заурбира qrahajа охур фоя хагваташ ао езхэм зэржааши иджири тегазан феш шрит хашсети офури згагватан цф хушшаш цф qazargwajkhım zafach zi'a zipsatla zexaxınç унагъуэ цӏыхущ хьэзакъуэ мыхъуу къэралыр ӏуэхущӏапӏэ зэмылӏэужьыгъуэу мыпхуэдэхэр зипщэрылъу щыӏэр зэкъуэту лэжьапхъэщ. Шырыт хьэжсетрэ Жамборэ щэуалрэ ягъащӏэр дэ ди нобэмрэ ди щӏэблэм я пщэдеймрэ халъхьащ. Псэр зи ӏэфӏагъ щымысхьам сыти хуэфащэщ. Цӏыхум и лӏыгъэрэ и напэкӏэрэ къилэжьар ептыжыным гуащӏэлей хумылъхьэу зэфӏэкӏын хуейт, ауэ щызэфӏэмыкӏкӏэ лӏыгъи щӏэныгъи мылъку былыми хэлъхьапхъэщ. Лӏыгъэр зи ӏэщэу щыӏахэм я пащхьэ напэр щынэхъапэщ.